Góðir farþegar, velkomnir heim. Klukkan 11. Vinsamlega sitið með sætisbelti spennt. Þetta slökkt hefur verið á sætisbelta ljósum. Við biðjum ykkur að opna farangur sólvarlega þar sem farangur gæti hafa færst til. Upplýsingar og tengiflug er að finna á skjám í flugstöðbyggingu. Við vonum að ferðin hafi verið þægileg. Takk fyrir að velja Icelandair. Verðið sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland, the home of Icelandair. The local time is 11. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been turned off. Be careful when opening the overhead compartments, as some objects may have shifted during the flight. Information on connected flights can be found on monitors inside of the terminal building. We hope you enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Icelandair and have a pleasant night. Keine Ahnung.